Mwongeye kwirwa nshuti bakunzi ba Kivu Times Radio, ni radio kinyamakuru kivutimes.com ivugira i Texas muri leta zuzumwe za Amerika. Turi ku minsi 27 n'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2021, mukaba muri kumwe nanje Freddy Saluso bategure kandi ugiye kubagezaho ikiganiro canyu cuno munsi, aho turi ku minsi nyine navuze haruguru. Turi kumpera z'ukwezi ko turasatira ukwezi ndetse kuba dusatira no hagati y'umwaka. Nkaba mbashuje mwese aho muherereye, ndabizi ko muri mu mpande z'isi nyinshi mudutegereje, dore ko mwagiye munatwandikira ibintu byinshi cyane mutubwira tese muri hehe. Turahari buriya icambere nuko tuba turara tuticaye kubera nako tuba turara twicaye kubera ikinyamakuru tuba turiho amasaha yose y'ijoro. Reka rero dushimire leta ya Kongo, dushimire n'imiryango nka ADEPAI ndetse na Interpeace yabashije gutekereza Kivu Times ko igomba kuba muri dialogue intercommunautaire igiye kubera Kinshasa guhera ku minsi 29 kugeza ku minsi 31 z'ukwezi kwa gatatu, aho nyine mugenzi wacu ari mu nzira ubu ngubu agomba kuba agera Kinshasa ku munsi w'ejo kuri International Airport ya Njili, aho azaba yitabira inama ya mbere ihamagajwe n'umukuru w'igihugu ya intercommunautaire, dialogue intercommunautaire igiye kuyoborwa n'umukuru na presidence y'igihugu ndetse n'imishinga nka Interpeace ndetse na ADEPAI. Reka rero tubashimire mwese mwabashe kudutekereza, bagategeza ko muri Sud Kivu ikinyamakuru kivutimes.com kigomba kuba kiri hariya. Bikaba rero dutewe ishema no kuba tugiye gutanga umusanzu wacu muri ziriya gahunda z'igihugu. Tubafitiye ikijuti rero uyu munsi, nkuko mubizi rero kuva umwaka ushize umukuru w'igihugu Tshisekedi Antoine Tshilombo Felix yateguye ibiganiro byiswe intracommunautaire, ibiganiro byagiye bihuza amoko atuye muri Sud Kivu cyangwa se muri Moyen na Haut Plateau hariya muri Sud Kivu, aho amoko yose yagiye aganira kugira ngo arebe uruhare rwabo mu buryo bwo kuzana amahoro mu karere. Bamwe bitana ba mwana, aho amoko amwe namwe nk'abanyintu ndetse n'abapfurero n'ababembe bavuga ko bagomba kwirukana bamwe mu banyekongo batuye hariya. Abandi banyekongo barimo abanyamurenge, amoko y'abanyamurenge bati reka da ubutaka bwacu natwe nitubuheba, turabanyekongo ndetse tugomba no kwirwanaho, ari naho haje kuva amazina amwe namwe twirwaneho n'ibindi byose. Rero ibi byose rero tukaba turimo kubirebera hamwe nk'ariko kitagazamakuru duharanira amahoro mu karere, tukaba dusanga ari biza ko dutanga umusanzu wacu mu kuzana amahoro muri kariya karere. Ejo bundi rero inama ya dialogue intercommunautaire cyangwa se ihuza amoko yose muri Sud Kivu akaba igiye guterana, ariko hakaba harabaye amoko yose atuye hari akaba yagiye aganira ubwayo. Ubu rero amoko yose akaba agiye guhurira hamwe mu nama hamwe n'umukuru w'igihugu. Inama rero izafungurwa na Gilbert Kankonde, uyu akaba ari ministre wa defense, abenshi barabamuzi muri dossier ya commune Minembwe, ndetse kandi hakaba haratumiwe na mukuru wa polisi ndetse n'umukuru wa etat major w'ingabo z'igihugu FARDC n'abandi benshi bakaba bagiye batumirwamo. Uyu munsi rero mu gushaka kumenya uburyo aya manama yagiye agenda ndetse n'ico abantu bategereje, tukaba twatumiye abatumirwa baturuka mu moko atandukanye, nubwo yose tutayabonye kubera ibibazo by'imirongo, ndetse abo twashaka kuganira nabo bari mu nzira baja Kinshasa bakaba bari Goma bose, aho ejo bazura indege bagenda Kinshasa mu nama. Uyu munsi rero twabatumirije abatumirwa baza kuba batwibwira mu kanya. Turi kumwe na bwana Alain Rumenge i Kigali mu Rwanda, wakwibwira batwumva kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu. Urakoze bwana wa Kivu Time Radio, nitwa Alain Rumenge. Nizo koko ntuye Kigali, n'umunyamurenge. Kigali niho ntuye, niho nkorera, niho famille yanjiri. Nabaye koko muri conference
cyangwa se forum yabaye umwaka ushize i Kinshasa y'abanyamurenge yari forum intracommunautaire. Ubu ngubu twiteguye forum intercommunautaire izaba icyumweru gitaha. Ubwo turi kumwe turabikurikira cyane nta kibazo, nibwira ko ibyo nizo bihagije. Sinzi nimba hari ikindi wumva navuga. Urakoze cyane bwana Rumenge Ale, ndumva ari ibyo ngibyo. Ibindi hano kuri Kivu Times ntitubireba, tureba umuntu ko ari apfa kuba uri umunyekongo gusa. Ibindi wenda muraza kuba muvugana, ndaza kubahereza amasegonda 30 rwose mumenyane no mutumirwa uri. Turi kumwe kandi na Kaluba Piero Mudimbe, umwarimu muri kaminuza mu Minembwe, akaba ari numwe mu bavugizi ba communauté y'abanyintu byitwa ko ihanganye hariya muri Haut Plateau mbetse na Moyen Plateau, bivugwa nkuko bivugwa mu majwi y'abantu hariya. Bwana Kaluba Mudimbe, Igoma mumeze gute? Hari ikibazo cyane bikaze, twahise none mu gitondo Kivu none ko turasira indege, ejo tuzobenjiri tugiye kuri kiriya kibazo nyine cya dialogue intercommunautaire. Hano muri Goma ntasa n'agahenge. Urakoze cyane. Wenda twakubaza wewe atese, wenda ndaza kubaza nyuma, ariko reka mubanze mumenyane ko mwese muvuka hariya muri Haut Plateau. Sinzi niba wenda nabaha amasegonda 2, wenda si ubwa mbere buriya muhuye kuri Kivu Times. N'ubwa mbere mwo kwibwirana amasegonda 30. Jewe nitwa Piero Kaluba Nalindi Mudimbe, byo banyita mu mashuri cyane. Jewe nyavukiye hano mu Minembwe, bya kenke kwa barabona ni nyakuriye niga école primaire kwa Cruzene, secondaire première année deuxième na Degu, bya kuri collège Alfagiri niga na Rubumbashi. N'ubu nazo nyigisha hariya mu Minembwe nyine, ariko haba umutekano muke. Hakontuye ibuvira ntuwanje, nubwo abanyamurenge banyisenga mu mugome, ako nta mugome ngira n'abanyamurenge. Ubwo uri kumwe n'umunyamurenge aho ngaho rwose araza kukubwira impamvu wenda cyangwa se niba umubeshe. Ale Rumenge, wenda nawe wakwiintroduce gatoya mukamenyana na Mudimbe. Okay, urakoze cyane. Yewe nitwa Ale Rumenge, navukiye Inganji hafi ya Force Bendera. Nyuma yaho nyuma ya Murere tuza gutura mu Kagogo, niho nigiye école primaire na cycle d'orientation. Secondaire nigiri Bukavu, ariko nza kuyirangiza kuri Zawadi ya Raisi. Nyuma yaho nja kwiga kuri system Kinshasa. Ndangije muri system Kinshasa nja kwiga diplôme d'études approfondies DEA mu Busuwise. Nyuma yaho niga maîtrise muri Canada kuri Université Laval. Ubu ngubu ni mwarimu kuri Université y'u Rwanda, University of Rwanda. Donc ni lecture cyangwa se lecture ni mu Cyongereza, ariko mu Gifaransa wenda bakoresha cyane muri Congo ni maître de conférence. Nizo ngibyo niho. Ariko Ale muraturanye, ariko muraturanye na Kaluba hariya imuhira, ko jewe hariya simpazi, jewe ndi umuntu wo mu Rurambo cyane. Mwaba muturanye ukurikije aho Kaluba yakubiye yavukiye naho atuye, yaratuye iwabo, mbese muraturanye? Kaluba sinzi uko yavuze, reka mubaze. Kaluba harya iwanyu ni ku Murambi? Iwacu ni ku Murambi, hako nyavukiye mu Minembwe. Iwacu ni hajya ku Murambi wa Kaluba. Izina rya Kaluba si ryanje, izina rya Kaluba ni twese turatwita ba Kaluba. Icyo wacu yabaye hariya ku Murambi, na hajya kwa Kaluba hariya ku Murambi Gasumari ni sogokuru. Kwa Gasumari hariya?
ajya neza ku gatoka hajya ugiye mu gahono ajya gusanga ugiye mu gahono kajya kandi se n'ibindi yarana ndahazi cyane ndahazi ndetse n'agasumari sokuru wawe ufite imyaka ingahe Karuba yewe ufite imyaka 60 ubu ngubu azi ko umusaza afite imyaka 40 ndashaje uracyari umwana muto wanya afite 66 ni ngahe harya ale afite 60 n'amezi 3 wazuvuka igihe baza bica murakoze cyane reka mbe bahagaritse aho ngaho kubera gahunda y'ikiganiro ndaza kubahuza mwembi mumenyane kuri Kivu Times buriya abantu barahura cyane tuharemera inshuti hagati inshuti bakunzi ba Kivu Times Radio muri kumwe nanje Freddy Saruso bateguriye kino kiganiro akaba agiye kukibagezaho nkabashimira bagenzi banje bari kubanga bw'izuma kugira ngo kino kiganiro kize kuba kibanogera kibageraho mu buryo bushimishije turi mu ntara Texas mu mujyi wa Houston aho turi gutegura kino kiganiro ariko tukaba twaravukiye ahitwa Ibukavu kuri Meri neza akaba ariho dukorera akazi kacu ka buri munsi ntangire nifuriza weekend abanyamakuru bacu bari Uvira nifuriza abanyamakuru bacu bari mu Kamanyola nifuriza abanyamakuru bacu bari Ibukavu aho leta yatwemere ko tugomba gukorera leta ya Kongo tunayishimira reka kandi nshimire na mugenzi wacu uri mu mazi ubu ngubu werekeza igoma kugira ngo aze kuba ari Kinshasa mu masaha makeya aho twatumiwe muri conference ya intercommunautaire cyangwa se dialogue intercommunautaire reka wenda bwana Kaluba uri muri Kongo uri kuri tere aho ngaho kugeza ubu ngubu umutekano wifashe gute aho ngaho mbere yuko twinjira mu kiganiro kugira ngo abantu badukurikiranye bamenye neza uburyo bimeze aho ngaho mu karere haba uhere muri plaine twumvise byabaye muri plaine ubushize uzamuke mu misozi gato yugere imurenge uzamuke urenge gatobwe uzamuke ugere za Gifuni Rurambo aho ejo bundi habaye ibibazo utubwire muri make ya security uko yifashe gusa hanyuma twinjire mu kiganiro cacu muri rusange sawa kabisa hano kuri Goma ndi nta kibazo umutekano wose muri Sud Kivu niho ku niveau hamwe gusinga hakana Uvira no habaye abandi yo kugenda yo guadisade ama modoka ziva za Uvira nanditse abo babandi barafashwe yayinga rishize niho habaye imirwano hagati ya Mayimayi na Bishambuke batera Kageregere nanditse hapfa abantu bukeye haraswa abagore babiri n'abana babiri hariya mu Maheka hanyuma yaho mu Bijombo harashwe umuhungu umwe n'umugore n'ubuhariyane Bukavu baravugwa n'ubu iriya ako ibintu byo kwicana bari bitujije hari hasigaye ubwizi bw'inka n'ubugari bukiriho bwinshi nabwo je pense bugenda butituka cyane kivugwa muri kaya karere ni problematike ya dialogue n'iri mu mitwe y'abantu ubwo hariho bamwe batabikeneye kandi batabishaka gukurikirana nuko babibonamo inyungu zabo ariko iyo hakurya ziriya za Kamombo mirwano iheruka brièvement nuko yavuga urakoze cyane Kaluba urakoze cyane kuri resume yuko bimeze kugeza ubu ngubu hariya mu karere ariko uraza kumbwira n'uburyo abantu bamwe badashikiye dialogue bisobanura ko hari abantu bamwe badashikiye amahoro ubwo ni note mfite hano uza kuba unsobanura mu kanya reka wenda duhere kuri
bwana profe Ale Rumenge, wari mu nama intercommunautaire yahuje abanyamurenge ikinshasa. Abanyamurenge ubwo abatwumva baze kuba bumva neza ko iyi nama yari y'abanyamurenge gusa, yari intercommunautaire kubaza ururimi rw'ifaransa. Iyo bavuze intra ubwo nukuva ko ari ubwoko bumwe bwahuye kugira ngo buganire bwishakire ibisubizo ndetse butange n'ibisubizo ku bibazo biba bihari mu gihe intercommunautaire. Ubwo rero amoko yose aba yahuye, ari nayo iyi nama tuza kuba twinjiramo mu kanya. Ku busaba bwa perezida wa Repubulika nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi, iriya nama mwabayemo mubona yarageze ku byari bikenewe kugira ngo inama intercommunautaire noneho ibe mwari mutegereje ubu ngubu ingi dutegereje bwana Ale Rumenge? Urakoze bwana munyamakuru. Mu by'ukuri inama intercommunautaire nayo ibayemo, kandi iyo nayo nama yari yatumijwe na presidence ya Repubulika ya Congo. Uko mubizi hariho iriya mécanisme national de suivi ariyo MNS, niyo yari yatumije iriya MNS ikora muri presidence. Iyo nama twayibayemo, nayibayemo twaraganiriye turasesengura tureba ibibazo ukuntu bimeze. Ibibazo twarebaga ese ibibazo biri hagati yacu n'andi moko duturanye ni ibibazo bimeze gute, niki cyabiteye, ese ntitwaba tubifitemo uruhare, ese ibo ni uruhe ruhare babifitemo. Tugerageza kubisesengura cyane, turabyerekana, turanabizandika, tubishyira mu nyandiko zirahari zarasohotse, turabisesengura iminsi yose. Twagize iminsi 3 twaraganiriye rwose, tureba ibibazo biduturukaho bishobora kuba biriho, ariko n'ibibazo bituruka ku baturanyi birahari. Noneho nyuma yaho ubwo guverinoma yari ihari, premier ministre yari ahari, ba ministre bose bari bahari. Nyuma yaho perezida atwakira kuri Cité de l'Oya. Rwa mbere nigeramwo nabaye Kinshasa imyaka 16, ariko n'ubwa mbere nageze muri Cité de l'Oya. Perezida twakiramo aranadushimira cyane kuba twaremeye gukora iyo dialogue. Ya dialogue yabaye iy'abanyamurenge bwari ubwa mbere, niyo yonyine communauté niyo yabaye iya mbere kwitabira dialogue zose. Izindi zagiye ziba nyuma, iz'abafrero, ababembe, dayer hari na zimwe babanje kuzibuda, ntabwo bashakaga no gukora izo dialogue. Ariko iyo dialogue yacu yabaye y'abanyamurenge icyo gihe yari dialogue nziza cyane. Turasesengura, tuzereka president, turabivuga byose. Noneho tugira icyizere ko iyi dialogue intercommunautaire igihe izasesengura ibibazo byose. N'ubu nicyo cyizere dufitemo. Dialogue yagenze neza, twarabivuze byose, birazwi. Karuba arabizi, abanyintu barabizi, abafrero barabizi. Ni dialogue na document zanditsweho, declaration zabaye zirahari, zarasohotse n'abantu bose barazibonye. N'ubu ngubu rero amaso tuyahanze kuri iyi dialogue intercommunautaire izaba. Karuba azaba arimo, reka twizere ko Karuba azatuzanira amahoro. Urakoze cyane bwana Ale. Karuba iwe ari mu nzira, ubu ngubu tuvugana ari mu nzira yiwe agenda. Ngira ngo Imana yabayoboye mu gitondo, yari kumwe ndetse n'umunyamakuru wacu, bakaburi icombo bavibuka berekeza igoma. Hanyuma Karuba, wumvise uko mugenzi wawe wavuze ndetse ateze ko iwe ntabashe kuboneka ubu nyine kubera ndetse n'imyanya bagiye bapanga uburyo twabashe kubona hano kuri Kivu Times batushikiriza nyine agenda y'iminsi 3 y'inama. Twabonye ko bagabanyije iminsi koko, ariko bwana Karuba, abanyintu bitabira inama intercommunautaire yabereye Bukavu ibuvira. Ndabyibuka ko uri mu bantu basomye ibicegeranyo cyangwa se imyanzuro ya nyuma. Wumvise uko mugenzi wawe Ale avuze wari mu nama intercommunautaire
Nyamurenge hariya i Kinshasa. Mwebwe mubona gute ibyari bikenewe kuva muri intervalle yicoge mwakoze inama intercommunautaire hanyuma kugeza ubu ngubu hari ikintu caba carabaye byibuza ese noneho mugiye kwinjira mu nama intercommunautaire hari icizere caba gihari ukurikije ibyakozwe mu nyuma y'inama ya intercommunautaire y'abanyintu mwakoze hariya bwana Kaluba Mudimbe? urakoze bwana munyamakuru, ndamushimiye bwana Rumende uko yavuze neza cyane uko yabaye mu nama. nawe umbajije pese hari icyizere twakibona. Icyizere kirahari bwana munyamakuru. Icyambere hari igihugu cyarasambutse kandi abakosora bararushe abantu bararushe, inzara irabishe, igihugu cyarakenye, ibintu byarabasiranye, abana barabasiranye, nta solution kibazo. Nabonye ko ibita bidafite mu avantage hari n'ibindi ndetse n'abanyamurenge ngenda babaza benshi kumva ibyo bahaye bavuga bakavuga neza kugira ngo gende abantu bumvikane. icyo nicyo cyizere dufite. n'ubu imigwano habe n'iyo bikoreza biza biturika umunsi ariko tubishire umunsi umwe, rero ko harimo bamwe babihahiramwo imihaho kandi tugashaka kubishyira, ariko n'abandi barushe bashaka kubishyira. voilà pourquoi rero navuga yuko hari icyizere menshi. hariho amaprofile amwe y'amoko amwe yavuga ibintu bimwe bitashoboka. ibyo bintu nizo tugenda tuje kwenabwe n'ibindi. dufite icyizere cya kabiri nuko leta yarasubwiye ngo noneho iri tayari kuvuga ngo izadufasha bitunanira iyo ibyo bifata anshaje. niba bize Kaluba wabaye ndisine de plus wa kontrepare akwiye kumfata ngafungwa cyangwa bakandasa cyangwa niba ari groupe armée iyo yiyopoza kugira ngo kariya karere katazamwo umutekano. leta ibyo byashaje nayo byaramenya mukuru kintu kibwira depuis aho bitazakangiye ntabwo guverinoma y'Rwanda nayo kandi guverinoma yo kumara abantu irahari. nimubwire ngo nta guverinoma ya Kongo irakomeye kandi ikomeye hariya ya kutumba hariya kafite ingufu kuvuga ngo barananiye guverinoma. n'amakanika nawe ari hariya yananiye guverinoma. guverinoma yamurwanyije. guverinoma yahututse indege hejuru yiwe kugira ngo makanika yuhaba cyangwa yakutumba. voilà pourquoi je yabaye mu nama zimwe zo Rumenga atabayemo kizuza amaplanification yo gufata ibyariro tuzokora ndetse nefu. guverinoma yatubwiye ngo tugende twumvikane, nitutumvikana iyo igiye gutanga ibyayo kugira ngo igarure umutekano. Kaluba linda gatoya ngaho Kaluba. guverinoma yabahaye mu cyongereza bavuga warning, ubwo mu gifaransa ni avertissement. donc yabahaye inuza ya nyuma ibyo icyo gihe bibabwiye ryari twebwe guverinoma nimutagira gutya twebwe tuzokora gutya turabarasa. ibyo ngibyo guverinoma yabarabivuzeho zabaye ryari? habaye hirenyo imwe preparatoire ari communauté hagiye habamwe babiri ndetse mu banyamurenge harimo Alexis na Enoch Rugangabo yabereye hano Bukavu. septembre ikiganiro cyabaye hano ni entre le 15 au 18 hano Bukavu cyo kugira planification y'indialogue n'igiye kubera. umwe hari gutumira wa perezida wari waje konseye usali utuye
kugira ngo aje gukoresha ikiganiro amoko yose buri community yari ifite abantu babiri umwe niyo yatugejejewe guverinoma yarahindutse guverinoma yari ihari yazi hari iyindi guverinoma ubu ngiye gushyiraho iyanjye n'ubu ko niyo tuba dutunganywa hanyuma yo gusohoka agenda gufata imyanzuro yiwe akora akazi k'inshingano ziwe amatubwira ati rero mugende muje kwicara mwumvikane mugire proposition iri aho muzananirwa mwebwe niho nje zotangiye nuko muguma kuvuga ati jewe turakubwira ngo dore zabaye tukananira niyo gatatu ari amagufe arme extranjere bose bari hariya bari bose igisigaye muzabandekera ibyo kugenda bariya ariko mwebwe mugende ati ijambo ry'imwisho n'ubwoko uganga ngo kibwinjira muri biri awa ni ubwanga bwani yo kubona yuko iyi ari iby'uganga udurumbanya umutekano no hariya wala pourquoi icyo ni ikindi cyizere nyakuri cya mbere ni uko abaturage bararusha bwana munyamakuru ale Kaluba reka ale wenda wabaye muremure reka ale agira ikintu avugaho ngaho uragaruka nta kibazo Kaluba ntabwo mvuga byinshi bwana munyamakuru ndagira ngo mbaze Kaluba natubwire ari mu nzira yagireye muri dialogue ibyo avuga zabaye Bukavu muri reunion préparatoire narabikurikiye de A à Z ndabikurikira nubwo ntari Bukavu cyangwa se ngo mbibuvira cyangwa Kinshasa uri diaspora bwana ale yego ndi muri diaspora ariko ndabikurikira de A à Z ndikurikira chaque minute ndabikurikira cyane no nagira ngo mbaze bwana Kaluba atubwire ubu ngubu ndishimye cyane ko yumvishe ko intumwa ya perezida yaje irababwira ko bagomba gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose ko bazana amahoro none se bwana Kaluba natubwire neza twizeze atwemeze ko akubwire wowe njewe sindimo bwana ale akubwire wowe nk'umuturage muri kumwe hariya mubana kubera ko icyo kibazo shinje ukimubajije wowe nakubwire wowe ale yizeza n'abandi yizeza na leta ko iki kibazo ubu ngubu biroze bishambuke bagiye kukirangiza bagiye guhagarika ubwicanyi bagiye guhagarika ubujura bw'amatungo bagiye nabitubwire uburyo bagiye kuzabikoramo wenda mu ncamake ntashaka rero kubitubwira byose ariko wenda muri adusogogeze gatoya muri intercommunautaire ni iki bazanye ushaka amahoro agira icazana Okay, Kaluba wenda wahita usubiza nta kibazo wasubiza umwanya n'uwawe urakoze bwana Rumenge kumbaza icyo kibazo ikibazo kigiye je nakubwiye naguhaye icyizere dufite kandi icyo ni ikibazo umunyamakuru yampojeje ambaza ayikubwiye ikibazo kiri hariya si ibibazo bishambuka gusa uzi umenye yuko ibibazo bishambuka uzibaza tesi y'icyacu biyaye ibyo ni byo tuza kuvuga ibi hariya ni kuza kumvikana wewe uvuge ijambo rishimisha habe n'ibindi bintu byawe by'umurego wari ufite wari ugamije bimwe ubireke naje ndetse ibindi tuvugire hamwe kuba umuntu umwe tuje kuvuga ngo nkakuriye ababembe bazamuvuga cyangwa jewe muzamuvuga ngo tuba tuvuga ngo tuzabirikana ntabwo je yaravuze gutya
hapo hari bamwe bavuga ngo bazobirukana abo bajane bazobaheka bazozishira mu ngega bo iryo jambo irya kabiri bo abanyamurenge nabo nindo bari bakubwiriza agenda zabo za gahunda jewe nibampishaka no zivuge Kaluba zivuge niba abanyamurenge bari bafite agenda zabo zindi tuzuhisha zivuge bo sinzampisha je umva kurumva nk'iyo question uko Rumenge yambajije iyo ni question tendancielle ifite ko napelle n'undi yoba afite iyindi planification kandi twasi narangiza kubwira bwana Rumenge kubwira icyo kubwira ikihari twebwe iyo tugiye gukora twebwe amakomite tugire kumvikana turumvikana ariko urabona ko hariho bamwe abasirikare bava muri guverinoma bakajya kwihisha mu kirere iyo ni twe bitashobora kumva n'ubu hariyo n'abamayimayi bamwe banze abanga biriya biganiro barahari ibi bose twebwe nibyo tuzanga gasasiyeho tuyasiyeri turangiye tuvuge uwangiye leta wowe haguruka akora akazi kawe iyo niyo ako izoza musinye bo abanyenti nibavuga nituje kumvikana ikicyasa abanyenti bavuga ko turanze iyi ako twebwe ariko tuba poursuivi na guverinoma n'ayo majambo uriya mutumire wa perezida yagiye kuvuga rero ni ako tugiye gusinya iyo ako tugiye gusinya bituma leta iyana operasiyo d'une grande envergure yo guhasha amagurupe arme imbunda wese n'ugira amabi wese bamuhashe babirukane cyangwa bamujane muri kigo cyangwa bafate ibavuzane bona pourquoi ibi bidashoboye hariyo n'amagurupe arme amwe akomeye za Israel iya serivisi hariya ubwicanyi bwe guhabwa imbaraga reka wenda ubugome bushire n'ufite imbunda iremeta imbunda twarahabaye imbere wari imbunda rukazituranye ako none dufite imbunda ako umuntu uzaranga inyamurenge agahuza urakoze cyane Kaluba reka bana ibinenge kwe kumva ni muri sanse Alemba barira gatoya ndaje okay urakoze cyane Kaluba ndakugarukaho ibyo ubitse nta kibazo turabikora ko turashaka kugira ngo tugabane ikiganiro ndetse tuze kuba wenda tujanirana bwana Ale Rumenge reka wenda mbe ngukujana gatoya wenda ndabizi ko ufite ico wavuga kubizo Kaluba yavuze ni nawe wari wamubajije nariko nshaka kugira ngo mbaterere akabumbu mwenyine mukikinire ariko reka wenda nkubaza ikibazo canje kiri kuri gahunda ya Kivu Times mu buryo redaction yabiteguye hanyuma uraza kureba uburyo ubisangira ariko ndagira ngo tuze kuba bref kugira ngo tuze kuba dusangira iminota bwana Profe Ale Rumenge nyuma y'inama ya intercommunautaire zagiye ziba abantu bakomeje gupfa inka ziranyagwa ndetse n'abasoda ku rwego rwo hejuru kuko Kaluba yarabivuze mu gihugu bakomeje bagenda batoroka igisoda donc ndavuga igisoda cha leta binjira ishamba intercommunautaire donc bagiye reka tuvuge ko bagiye kurwanya leta kuko hari ico bayigayeho nkuko twagiye tubagira no mu interview dufite hano byaba bisobanuye ko iriya nama intercommunautaire ta musaruro yatanze ku ruhande rwanyu mwebwe abanyamurenge. Urakoze cyane mwana journalist wa Kivu Times nivyo nashakaga gusubiza Kaluba cyane icyo kibazo nicyo nashaka gusubiza Kaluba cyane nico nari numvisha akomojeho nazavugira ngo nkimusubizeho kukimusubizaho nabivuga gutya ntabwo
abanyamurenge aribo bavuye muri leta bwa mbere Yakutumba nimba ari koloneli nimba ari general simbizi ubu sinzi peta yigirira rwose sinzi peta agira sinzi izagira zose nizo mu ishamba niwe yari umukoloneli wo muri leta yari umusirikari wa leta nta nubwo ari we wenyine ni benshi bo barahari tubafitiye turabafite barahari benshi bagiye bava ku rugamba mbere yuko makanika ava muri leta mbere yuko Sematama ava muri leta abo ngabo bigize n'imyaka ntabwo ari none ejo bundi makanika yavuye muri leta byari mu 2000 Sematama ni 2000 no mu 2000 makanika subira kuri makanika wibuke igihe yavire muri leta n'umwaka ushizeho hirya ya 2020 au mois de janvier 2020 oui au mois de janvier 2020 hashize umwaka n'amezi abiri gusa yes no abandi ababembe nani wo Yakutumba narimvuze n'abandi narimvuze bavuye bwira abandi bose benshi bavuye mu gisirikare cya leta bien avant kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni après dialogue yabaye l'année passée 2020 no ngo niho habayeho za defection muri armée nta nubwo ari nayo intambara zatangiye no intambara zo tugize ngo tuzivuge hagati y'amoko ari ruguriri iwacu Daleo Plateau zigize imyaka n'imyaka kuva kuri murebe nizo ngizo nuza kumva umwanya ndaza kubivugaho ariko nkubwire ko depuis 2017 Bijombo niyo yahiye mbere windabyibuka n'umwana wo mu Bijombo Karuba n'umwana wo mu Bijombo 2017 niyo yahiye mbere irasha imaze gusha hasha itombwe Minembwe hose harasha icyo gihe nta defection y'umusirikare w'umunyamurenge yari yarabaye no never nuko hakomeje kubaho ibiganiro byabaye byinshi sinshobora kuzibuka ubu ngubu iyo uza kuvuga ngo ntegure neza nari kubwira ibiganiro zagiye biba dialogue nyinshi na dialogue meme zagiye ziba hagati ya groupe zarmées cyangwa se les groupes d'autodéfense zagiye ziba nyinshi ariko ki viole ayo madialogue yose yagiye aba ni bande ngizo Karuba abidusubiza kuvuga ngo rero nubwo makanika ngo yagize defection ubu ngubu no isa naho kensasa no ivo natubwire ko Yakutumba Bwira Shibwira n'abandi bande bose bagiye bagenda mbere n'abandi bahari so potentiel ibo okay yabivuze arukunda bivuze ukuntu ngo leta izaturase twese no ibyo ale Rumenge wenda aho ngaho ninda gatoya aho ngaho byo ntabwo dukurikije ijisho ry'itangazamakuru uko tubona Kiseketi gutumiza iyi nama mwebwe nk'amakominote atuye hariya ahanganye murabona atari avertissement atari warning ko agiye kurasa nk'uko Karuba yabivuze mbere je pense que Karuba nyine atangiye kubyumva ariko na groupe ashigikiye nimba barazumvishije ubwo ngubwo ariko Karuba nta groupe yakubwiye ashigikiye niyihe yakubwiye ashigikiye yabivuze babiroze bishambuke n'ibiki n'ibindi rwose araza kugusubiza atafite groupe ushatse kumbwira ko Karuba adafite haba ntago mpazi jewe muzi nk'umuturage ariko ubwo ngubwo Karuba niba afite ari hano turaganira nawe aragusubiza Karuba ubwo uraza gusubiza icyo kibazo mbere yuko nkubaza ikindi komeza bwana Ale mubwira dusubize nimba atari muri groupe yeye nimba ari biro nurangiza aragusubiza nta wayimenya yego nizo ngizo arayivuze no leta iduheze warning ibyo byose ntaco tutubashirije abanyamurenge impamvu bari abasirikare bagiye bava muri leta nuko icyo dusaba
ahubwo turasaba leta ko izana leta de droit haje leta de droit hariya mu misozi nta kindi naho ibindi byose kuvuga ngo bareke les groupes d'autodéfense les groupes armés mayimayi c'est depuis mayi ya murere simba none turayireke ikomeze yica abantu nyaginka igira ibiki kugeza ryari leta izane icyo dukeneye ni leta de droit turayikeneye cyane igihe cya murere leta yariyempoje iriyempoza murere irarangira ariko nyuma yaho nanone irongera irabyuka noneho icyo dukeneye ni uko turasaba leta kandi turayikorera twebwe nk'abanyamurenge ariko ale uwakubaza bwana Rumenge uwakubaza ati se mugeze hemwe bw'abanyamurenge mwubaka amahoro hariya mu karere umbwire aho uzi bwana munyamakuru umbwire aho uzi umunyamurenge yigeze aja gutanga igitero atangiye ari utangira kuja gutera undi umuturanyi wa muri amoko duturanye ari abapfurero ari ababembe umbwire na kimwe ubwo wenda Kalubaraza kuba bisubiza kuko niwe uzuterwa wenda Kalubaraza kusubiza kuko niwe uzuterwa nibo muhanganye wenda araza kuba agusubiza yego aze kubimbwira aze kumbwira nta namwe ndabo nta nubwo abanyamurenge turi abarwanyi bo kuja gutera abandi uko turi twirwanaho kandi tugomba kwirwanaho musubizayo ababateye mbese cyane ibyo niyo tugomba kubikora kuva n'utaravuka abyumve ko tugomba kwirwanaho urakoze cyane nicyo namubwira tuzirwanaho urakoze cyane bwana Ale Rumenge reka wenda mu kanya gatoya inze kuba nyarukira kwa Kaluba Mudimbe Piero tumubaza nawe ikibazo ciwe gikurikira hanyuma araza kuba afite wenda ku munota umwe wo kugira feedback akora kubzo wavuze nibyo washatse kumubaza aho mwateye abanyamurenge timwigeze mutera timwigeze mwanduranya ndaza kuba wenda mbigarukaho mu kanya gatoya reka wenda mbahereze akanya gatoya mufate ku mazi hanyuma ndagaruka mu kanya gatoya dukomeza ikiganiro cacu. Kivu Times Radio tubibutse ko turi kumwe na bwana Ale Rumenge professeur muri kaminuza y'u Rwanda akaba ari umunyekongo ukorera hariya Kigali mu Rwanda ndetse tukaba turi kumwe kandi na bwana Kaluba Piero Mudimbe akaba ari umwe mu bayobozi ba community y'abanyitu bivugwa ko bahanganye n'abanyamurenge hariya muri Moyen na Haut Plateau ariko akaba kandi ari n'umuntu watumiwe mu nama ya intercommunautaire igiye kubera Kinshasa inama yateguwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu ca Congo akaba rero dunashimira ko natwe nk'itangazamakuru ya Kivu Times twabashe gutumirwa muri iyi nama bigaragaze akazi gakomeye dukorera abaturage bo muri Sud Kivu mugenzi wacu ararushe yanyuze mu mazi ndetse ntabwo yabashe kuboneka wenda nawe twari kumutumira mugenzi wacu waduhagarariye nk'uko redaction yabihisemo kugira ngo ariwe uzagenda bikaba rero byitezwe ko azagera Kinshasa kuri International Airport ya Njili akaba azahagera ejo ku mugoroba aho azaba akora akazi k'iminsi 3 tukaba rero tuzabasha kubagezaho byinshi mutari muzi muri iyi nama turi kumwe na Kaluba Mudimbe bwana Kaluba uri umuyobozi w'abanyintu ndetse uri umuvugizi wabo ariko hari abandi benshi mwari kumwe mukanya navuganye n'abandi banyintu muri kumwe aho ngaho kuri hotel ariko niwe wabashije kuba waza wenda hano muri
kuri studio zacu. Bwana Kaluba, wumvise ibyo Ale Rumenge yavuze, yavuze ibintu byinshi, ariko avuga ko ibo nta kibazo cy'abanyamurenge bagize, ndetse na nyuma yaho bakomeje gukomeza ibiganiro by'amahoro bagerageza kuba umusemburo w'amahoro. Bwana Kaluba, mu minsi yashize Buvira habaye inama yahuje abanyintu. Iyo nama ikaba yarabaye mu rwego rwo gutegura inama intracommunautaire. Utekereza ko ibyari byitezwe muri iyo nama byagezweho ku buryo igihe cyari kigeze ko inama intracommunautaire iba? hari amajambo menshi Ale yavuze. Ale sinzi nimba yabonye ko ibitaro bigiye gushira, numvise nkaho iwe ashyigikiye cyane nk'ibyagumye kuvuga. Yavuze ngo Kaluba ngo afite hagira aho aba, ngo niwe mukuru wa Birozi Bishambuke, ibiki n'ibiki byose ni mukuru wa Birozi Bishambuke. Ubumenye gutyo ntabwo sinza kwa kundi nawe uhawufanakize ngo twigwaneho muzigwaneho mugere he. Makanika yaragwanye makanika aramutekanya yazanye bazirwanaho kugeza barangije ibitero by'abanyintu n'abapfurero n'ababembe, ngira ngo niko bimeze. aho makanika yakutuba yaragwanye yashize yakoze iki? Bose abo bose bakwiriye gushyira imbunda hasi n'ibanga leta ibarasa birukane muri kariya karere isigemo abantu, kandi bisigare ntawe ufite imbunda. rero ko nimba tutazuhaba atwale iwe yumvisha uzashigikira ashyigikiye imirwano. umenye yuko leta ntabwo irarwana, kandi leta yo kwita abantu irahari yo kurimbura, yo kumara abantu irahari. ibyo ni kimwe. Ikindi yavuze ngo bazoguma bigwana. Igihe cyane cyo kwigwana kigiye gushira, nacyo kigiye gushira cyo kwigwana. Irindi jambo yavuze ngo ibo ntibaza batera, muzamutera. Bari abantu babanyintu n'abandi baza baguma gupfa, baza bapfa baraziriki. Nawe banze n'icyakabiri iriya Bishambuke kwitari habaye mbere yavutse gute, iki cyatumye ivuka Mayimana yavutse kubera iki? Iyo bose nizo kwibaza ese bizaba zavutse tujya kure. Ejo bundi hariya mu Rurenge barahagurutse abanyamurenge ibo tubazo batanga igitoro kwa Murumbu ujya mu Nyintu, bagira bamubaporovoka ibite mu Rurenge. Bari bateye n'ahandi bazobatera ikito. Iyo agenda nimba ashaka amahoro tavurenije iyo umuntu muzima ntiyagomba kuvuga niba umuteza batera imbunda zanyu muzamuzikore muzamuzigira gute, muzamuja ejo bundi makanika ntiyakwiye mushakira. No, ariko Kaluba Ale yavuze ko bo imbunda zabo cyangwa si icyo bafite cyose, yavuze ko bidefanda bakumira ibitero bibazaho. Aho ngo bakumire bazana umutekano. Ijambo rihari none n'ikindi Ale akire kumenya gasasa iguverinoma yari ihari ndaguha ijambo mu kanya Ale, ndaguha ijambo. Nije ufite ijambo bwana, wavuze ndakwihorera uhavuga. Yes. Nanjye mvuge. Vuga rwose, ndamuha ijambo mu kanya. Yindi yo kuvuga ngo igumirebere umuntu ufite imbunda igiye gushira, iko twabwiwe igiye gushira, igiye gushira. Naho byo kuvuga ngo muzoguma mwigwaneho nk'abandi cyangwa Mayimana zoba muhatere nkande, ira byose bigiye gushira. Nizo twashaka leta yari ishaka Mayimana iwe agenda tuze habe sinzi wenda Kaluba rwose telefone yawe wahoraga uri Buvira, telefone yawe ikatugora, ariko sinzi ikibazo waba ufite. ubu ngenda kumva neza cyane. Reka gatoya Ale, ntago wavuga wenda Kaluba atari muri studio, ko ndabona muri host yanje hano simpaye mubona wenda byaba ndabona wenda
aha yaragerageje guhamagara ariko biranga. Reka turebe wenda ko twari tugerageje kumuzana muri studio. Nta kibazo rwose nge ndategereje. Yes, reka tumutegereze twumve wenda ni ikibazo cyane tuwaka cyane hariya Igoma konta wenda naho hatizewe cyane kuri connection. Tubibutse ko turi mu kiganiro cha Kivu Times Radio, ni radio y'ikinyamakuru Kivu Times yumvikanira i Texas muri Leta Zunze za Amerika. Tukaba turi ku minsi 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2021 mukaba muri kumwe nanje Freddy Salusi wabateguriye kandi uri kubagezaho ikiganiro hamwe n'abagenzi baje tufatikanye ku buhanga bw'ivyuma. Turi kumwe na Bwana Kaluba Piero Mudimbe, akaba ari porte parole cyangwa se umuvugizi wa communauté y'Abanyintu hariya muri Congo, ndetse tukaba turi kumwe kandi na Monsieur Professeur Rumenge Ale, umwe mu banyamurenge babashije kwitabira iriya conference yabaye mu Kinshasa y'abanyamurenge. Bwana Kaluba, warugarutse ufite umunota umwe wenda kugira ngo reka shimire equipe technique yakugaruye muri studio, ariko ufite umunota umwe, komeza gato y'umunota umwe hanyuma duhereze mugenzi wawe ijambo kugira ngo nawe avuge. Ijambo mbwira Rumenge amenye yuko guverinoma yari hari mbere yari guverinoma ya Kabila yararangiye segeti nawe yararangiye ikashize agenda ikure mu kuba yo gutunga imbunda azo bimaze abanyamurenge baragiye inka zabo mbere badafite imbunda barorora, hako ngo bazana imbunda inka zirashize. Mayimayi yarahabaye idafite imbunda cyababa hako baraguma gupfa bafite n'imbunda. Ziriya mbunda zose guverinoma ikwiye kuzijana zikajya kuba kuri depo ya guverinoma tukazobatura naho ariko ibyo kuvuga ngo bagiye kwigwana bayigwana ibo ni bandi bagume bigwana batuze imbunda. Umenge byo muri dialogue niyo dushaka. Imbunda nta mutekano w'imbunda, imbunda ni y'abasirikare. Urakoze cyane. Urashaka kumubwira Bwana Ale, ufite ibyo ushaka gusubiza Bwana Kaluba Mudimbe Piero, ariko mbere yuko wenda umusubiza nahita nkubarizamo n'ikibazo cyihutirwa wenda yabajije ngo ese nayahe mahoro mwatanze aho abanyamurenge bayoboye. Mufite abantu bitwa ba makanika Michel Rukunda bari hariya, ahantu mwaba muvuga ko mwirwanyeho mukahagira hanyu, hari umusanzu mwaba mwaratanze kamwe cyangwa muri reconciliation umusanzu wanyu waba ari uwuhe? Hanyuma urahita usubiza wenda urabanza uhere ku byo wagomba gusubiza Kaluba, hanyuma usubiza icyo kibazo nkubajije. Urakoze bwana munyamakuru. Kugira ngo ngusubize iki kibazo nabanza nkavuga nkabanza gasubiza Kaluba wenda nicyo urahita uzumviramo. Yego. Ndagira ngo ngire Piero ko nta na rimwe kuva muri epoke ya rebellion muleviste nta na rimwe abanyamurenge bigeze barwanya leta. Numvishe aracyari umugende cyane, wenda agende yiresurse kandi abe sincere. Yiresurse ni ukuvuga ngo agende yongere asome abaza amakuru kandi abe sincere. Nta na rimwe abanyamurenge bigeze barwanya leta. Kuva igihe Cyamurere Kanyiki, General Kanyiki niwe waje araza à l'époque araza yafatikanye n'abanyamurenge kuja kurwanya bamurere. Hanyuma nyuma yaho haje rebellion ya Murere yahewa bora imaze kunanirwa. Hari rebellion zagiye ziza zija Majaga, mu Majaga na Gitundu. Uranumva? Ndakumva. Uranumva bwana journalist? Turakumva cyane.
iya muri Majaga na Gitundu hariya niho habaga Murere yari hari Majaga na Gitundu ni haruguru ya Baraka hariya ayo Murere yari igihari hariya niho sekuru wa Karubongo havuga ni nani Gasumari niho yazaga anyaga inka zo kuri Kirumba yazaga zinyaga no Kaluba sokuru wawe yanyazinka kuva kera uramusubiza mu kanya no nyuma yaho kuvuga ngo abanyamurenge ngo badepose les armes c'est un petit problème ils n'ont jamais pris les armes pour attaquer l'État. D'abord, ça, il faut effacer ça. Ça, ta mémoire, M. Karuba. Pierrot, efface ça. Abanyamurenge bigeze bafata indwara kuvuga ngo barwanye leta n'ubu ngubu ntabwo bazifashe kugira ngo barwanye leta. Dis-moi inka z'abanyamurenge zanyuzwe imihana y'abanyamurenge yatwitwe. Dis-moi uragira ngo batega amajosi non nayo bayateme. C'est ça le grand problème. Donc on va nta munyamurenge uzaja muri dialogue intercommunautaire ngo aje kurwanira ngo aje kuvuga ngo aje kurwana. Iyo nabivuze mu gihe dialogue. Donc les parties interlocutrices tuzaganira nazo. Donc c'est-à-dire les tribus tubana nazo abaturanyi bacu nibatagira icyo bakora nibagenda Kinshasa kuja gutembera Kinshasa mwazikore Kinshasa nakubwiye kuva kare ndahazi depuis 16 ans. No ariko ale ntaga abantu bagiye gutembera bagiye gushaka amahoro navuganye na Kaluba kare nyine amahoro ndaba mu kanwa umva bwana munyamakuru amahoro ndaba mu kanwa kuvuga gusa no turashaka sur terrain turashaka sur terrain. Est-ce que ubungu igahoro ejo bundi batwitse amazu hapfa abantu hapfa basaza mukecuru avukiye mu yes niho twari tugiye kurangiriza ikiganiro cacu rwose mu kanya ndahagaruka yego none se ngaho ngi nanone ubungubu ejo mu gitondo inuyinga uzazuka wumve ngo ahangaha bahateye yaho Karuba icyo nje kuje Kinshasa hariya ni promenade gusa leta niyo tikize naho Karuba simbizi na okay icyakora icyo nzi nuko leta imushize y'igitutu yagerageza akitora none rete tugenda hariya kuvuga okay bavuge ni byiza cyane kandi ariko il faut qu'il y ait un dialogue sincère donc je veux dire sincère kandi il évident ivuga ibintu ishyira no mu bikorwa donc ishyiraho qui joue la parole à l'acte bisobanura kuba icyo uvuze kigahita gikorwa sur place. Donc mettre en application en application kaza kijana bagende Pierrot inshuti yanje unumve neza vraiment je suis avec vous muri dialogue zose kandi mugende mubikore neza ariko icyo muzaza muvuga ubu ni le vrai dialogue uko zazigenda nuko ubundi ama dialogue yose abaho ku isi hose dans les grands pays dans les pays puissants. Oui. Quand on discute on dialogue nuko immédiatement le conflit de l'État d'Agrara. Oui. Okay, ale wenda reka turangize gatoya reka tugane ku kibazo ca nyuma tuze kugana kuri conclusion ko on a beaucoup parlé kandi hari byavuzwe nubwo wenda Kaluba nibaza kushaka Kaluba niba uza kumva wavuga muri mirwa ubohoke rwose uko njewe hano
twebwe hano turabakongomani Sawa. dukoresha indimi zose, ariko reka nkubaze ikibazo hanyuma niba ufite feedback ushaka gukora excellent ushaka gukora kuzo ale yakubajije urabivuganye mu tusha ku kibazo nakubaje. Bwana Kaluba, mu nama ya intracommunautaire zabaye intambara ntago zarangiye kugeza donc kuva igihe inama intracommunautaire zabere intambara ntago zarangiye, kuko ndibuka ko iyo abanyamurenge ya mbere yabaye mu kwa kabiri umwaka wo hirya ushize kugeza kuri ubu n'igice ca Rurambo cari kitarandura ngo cangizwe n'intambara naco cisanze mu ntambara, kuko ale yabivuze haruguru ndetse nawe washatse nko kubivuga. Ibinti bizoba ari bimenyetso ko inama intracommunautaire zitatanze umusaruro wazo nkuko byari biteganyijwe. Bwana Kaluba. Très bien. Ndagushimiye bwana munyamakuru. Ishati nibi zidatanga umusaruro nuko hari parti imwe itageze vuga ukuri. Hariya Rumenga aravuga agahishira imwe azi planifi. Iyo ni manque de icyatumye bitatanga umusaruro nuko leta itagize engagement. C'est manque de l'engagement politique. Ubu noneho engagement politique irahari. Ubishingira hehe uvuga ko engagement politique ihari? Bwana Kaluba, ko ibyo gani ibintu bishasha ubishingira hehe nondo wavuganye na leta niki kikwemeza ko engagement politique ihari? Engagement politique là globalité il faut que amadecision n'amategeko tanga leta yashire en application. Yashire en application ama recommandation tanga leta yashire en application yakora uwe ukora ama recommandation tuja ku recommande muri ya dialogue bio kipenawa bio kipenawa oppose akuri ya Rumenga ariko ya post wose yabaye post kandi ngo mu dialogue rero ko uba kuyopoza ashatse mu bikomeze bato kumigwana agirwana ko rigwana afite yafashe kandi karaza iki ubona kuje gufata kuha ko kiraka iyo nawe nikira n'abandi ibi ngafite icyo ki kende kubwira bwana munyamakuru ibitabiza n'ingwara ingwara wogwara none ariko umunsi wo gukira akaba nk'ugorese cyukira kumukinya banakuzwa iriya tujya muri soge bakaje kwibika abandi bakaguma bakicana ibiki n'ibiki ndekaza kuvugana harimo bamwe baraje uzibonye Murenga hari kandi akora ibitendo bamwe batazi bakaje kuharisha uba n'abanyintu harimo bamwe bagenda nk'abatatu wakatetezo bakaje kwibika ndagaruka derrière aho Rumenga yavuze ngo ugasumari yagiye kwishari amagambo yacu ale ndakugarukaho rwose kandi ko turagana no ku musozo. Ndakugarukaho dusigaranye nk'iminota nk'itandatu turayigabana neza. Reka ndakugarukaho rwose ntugire ikibazo. None abanyamurenge bavuga ngo Piero ni hawo ry'inka z'abanyamurenge ko bahemba bubira utuma abanyamurenge batafashe bawo ashire muri prezo ngo ko ndaryika za ibyo bya Rumenga avuze ngo gasumije yiba ukora ibi hako taka gasumari yizi gasumari ya umujene yamugize umujene tibuse yuko gusa iyo po jenda kubwiye bwana uyu mwenje kuyumwe iyo uyopoje kubintu abakora
bamenye ibyo bavuga bakamubona ngo agira imico bene uwo muntu banapurwa Usman nabo bagumye kumwita ngo umujenesi ngo kwa ruzi ako ntankaye so kuyakiga kuma ko nkuko bavuga none ngo baravuze ngo ubu banashira muri liste ko bazofatwa baje kuri soko y'igupiro uzobajamo izo uko navuze kuri radio ya BBC ngo maze ukwiye gufatwa ibyo gufungwa bana iyo Rumenge ntabwo Sumari yibzinga n'ibindi iwe hashaka kuvuga dialogue irahari rafata decision angro effectivement tuyihereze icyizere Kaluba tuyihereze icyizere ko ejo bundi nuvayo na kane muri weekend itatu tuzongera kuganira kandi hano kuri Kivu Times noneho ko turebe wenda tuvuga ati dialogue mwabaye satisfait ibyaganiriwe reka dutegereze kubija muri an application bo voilà merci ariko icyo menya bwana munyamakuru yuko ibita zo turika ku buso umwe ko tuzabishira ku buso okay ni processus bwana munyamakuru ushobora kuvuga oui ale narimbonye Kalubasa nugiye ariko connection zo muri Kongo zitugora cyane bwana Rumenge muratwihanganira Kaluba yaravuye muri host yacu ndabona ntabundi kureba hano kuri muri host ya radio yacu sinzi wenda niba wenda twategereza ko bamugarura Gana Kaluba ikiganiro ita nani connection yacu yadutengushe ari we wendiho kuva inama intercommunautaire Kaluba uratwumva neza ndakumva bwana munyama urakoze cyane Gana Kaluba kuva inama intercommunautaire zibaye intambara ntabwo zarangiye kugeza kuri ubu n'igice ca Rurambo cari kitarinjirwamo n'intambara naco kisanzwemo n'intambara ibi ntibzaba ari ibimenyetso ko inama intercommunautaire zitatanze umusaruro wazo nkuko byari bitezwe bwana Kaluba siba wumva ikibazo cyanje yewe icyo nyumva aho ushaka kuvuga byatambara yabaye kiriya kihoha mu Rurambo kuriya zirantambara twebwe turi processus ya dialogue izira ko turabona ko zitakiri intambara no bwana Kaluba reka gatoya aho ngaho niba atari intambara niki niba ibintu biba mu Rurambo bitarigeze biba abaturage baho dufite ama interview yabo batubwiye uburyo bababajwe n'uburyo intambara ziri kuba hari mu Rurambo mu gihe hari coalition pacifique niba uvuga ko zitarikiri intambara niki niba utazita intambara bwana Kaluba hari ozipare abari passage y'amagroupe icyo cyatumye biriya biba hari ayahe magroupe arme ari hariya mu Rurambo amakuru mukurikije amakuru mufite na ayahe magroupe arme ari mu Rurambo no ndakugarukaho bwana Ale Rumenge ndakugarukaho ndashaka kumenya amagroupe zarme ari hariya mu Rurambo Kaluba yaravuze na yahe magroupe arme na magroupe metene ari abandi hakoje ndavuga cyane ku basozi hariya mu Rurambo ariko Kaluba wambabariye gatoya Kaluba wambabariye ukambwira ayo magroupe arme ari mu Rurambo wayambwiye gatoya niba uyazi cyangwa niba utayazi umbwira ati sinyazi ibyo biremeye mu itangazamakuru ayo ntabwo nyazi ariko icyo nzi hariya muri population yonyine iri hamwe yavanyemo abaturage bari bacyari kimwe haracyariho izo sosiyete n'ubwo biriya
bonyine abanyamurenge umutwe n'umunyinzi bari bakiri hamwe bari hariya mu bisango za minembwe wa biriya yavuze ngo bijya kwambara tugeza mwanya yari ibintu guverinoma izigiye kwiyokipe izahangana nabyo umenga hayanga ngo guverinoma ntiga voilà pourquoi je kubwira ko iriya nyavuga ko atari intambara yari intambara ize solution izava muri engagement politique ya guverinoma. Reka ngaruka kuri Alain Rumenge, umunyamurenge wabaye mu nama ya intercommunautaire, akaba ari professeur ari muri kaminuza y'igihugu y'u Rwanda. Niki baba witeze muri iyi nama intercommunautaire iteganyijwe muri ringariza bwana Alain Rumenge? Urakoze bwana journaliste, reka ntangire kuri principe imwe cyangwa se ni maxime cyangwa se ni adage bazavuga. Adage ubwo ni iki kuba tumva igifaransa? Adage ni iki? Adage ni umugani. Okay. Umugani baravuga ngo l'échec est orphelin, la réussite a plusieurs parents. Kaluba n'umwarimu muri kaminuza ubwo yabyumvise. Jewe ndashobora kuba igifaransa cyamaze ku n'umwarimu yize ni Kasafari wize arabyumva. Ubwo icyo nshatse kuvuga ni uko Kaluba aragiye hariya azagende yibwire cyangwa se agire iki. Ariko bwana Ale, uri gusubiza ikibazo nakubajije cyangwa uri kugira Kaluba inama nk'umuntu ugiye muri dialogue? Ndiho ndaza. Okay. Ndiho ndaza. Ndiho ndaza. Ntabwo niyo pojeje kuri Kaluba, never. Ntabwo niyo pojeje kuri Kaluba. Ntabwo niyo pojeje kuri leta ya Kongo. Ni leta ikomeye cyane. Kongo ni igihugu gikomeye cyane. Kongo ni igihugu gifite ubuyobozi. Kongo ni igihugu kizwi muri Afurika. Kongo ni igihugu gikomeye cyane. Ntabwo niyo pojeje kuri leta ya Kongo. Ntibishoboka. Ariko niyo pojeje kuri Kaluba kine pas sincere. Kaluba ubu nguwo ari mu nzira agiye hariya. Kaluba ntabwo ari sincere kandi yatowe mu bantu bagiye guhagararira kominote y'abanyintu hariya. Ibyo bintu wabisobanura gute bwana Ale? Reka nkubwire impamvu bikuye gutyo. Kaluba ntabwo ari sincere kuko ari mu baheza nguni. Abaheza nguni les extrémistes, les extrémistes ari muri la extrémiste babandi babi sinzi ukuntu bizavamo. Ntawamenya icyo ajyanye. Nawe kugira ngo abanyamurenge bazarwanya leta. Reka nkubwire umwibutsa amateka. Ufite iminota 2 gusa bwana Ale. Kaluba ngira ngo Kaluba ariho aranumva kuva muri leta ya leta ya nani ya leta ya deuxième république ya Mobutu. Imurenge le general Kanyiki yaraje araza afatikanya n'abanyamurenge barwanya Murere iragenda hewa bora arabizi ayo mateka arayazi. Nyuma yaho aho nabwiraga mu Majaga na hariya igituntu no mu Majaga arahazi. Niyo sekuru wiwe yazagaje hariya wari ingani colonel Ngongo Rutete niwe wahavanije. No ofete muri za dialogue ntabwo tuba dukeneye abantu ba extremiste nk'abo ngabo. Njyewe nemera leta 100% nzi ko ariyo izatanga igisubizo hari. Ariko na Kaluba nuko yavuze bwana Rumenge. Na Kaluba yavuze ko ahaye icyizere leta. Hatari autorité de leta hakaba abantu
bazima bagerageza gutekereza bakavuga ijambo turabafite ntabwo ari ukuvuga ngo abafurero abanyintu ababembe bose ngo ni ba extremiste barahari hari abo tuzi barahari abafurero mu banyintu barahari bari modere kandi n'abasaza babo ahubwo uretse les jeunes nk'abo ngabo bakaruta pardon banani bakaruba nari nkomoje kuri karoti impamvu muvuze nuko ni karoti ni parmi les jeunes les plus modérés uzi ko ntabwo abafurero bazabaho bonyine batabanye n'abanyamurenge ntabwo bazabaho bonyine batabanye n'abafurero n'ababenge ega burya ese ngira mbariza karoti nani pardon mubaze wenyine jewe ndi hano gusa mubaze wenyine Karuba umbwire ese abanyamurenge bavuye dans le haut plateau mwebwe n'ababembe muzumvikana ko muza tubesha ngo kubera ko tuzadushakana mwebwe n'ababembe muzashakanamo Kaluba ngira ngo kurumva ariko bwana munyamakuru oya reka wenda Kaluba reka wenda wihita ufata ijambo reka ale ufite amasegonda 30 reka urangize ico nuza Kaluba keneye ijambo afite ijambo ashaka kuvuga nawe reka bwana munyamakuru banyavuze karoti ijambo rya karoti rinjemo windaje ngo umwanya Kaluba ari karoti wenyine izina rya karoti rinjemo ayo ntabwo ari wenyine ari benshi turabazi benshi cyane n'abasaza benshi tuzi badashaka ibingibi by'intambara ariko abajene nk'abari araprofita yagenda Kinshasa akagenda akababesha nasubize okay urakoze cyane ale bwana Kaluba wumvise uko ale yavuze wumvise ibyo yavuze wenda niba wabyumvise neza ngira ngo amajwi yumvikanaga wagira icyo usubiza nyuma tukaja kuri conclusion y'ikiganiro cacu ko gisigaje iminota 4 gusa ufite wenda umunota umwe wo kuba wosubiza nyuma tukaza kuba dusoza mu minota 3 iri imbere urakoze bwana munyamakuru ariko kintangaza nuko ubaza Rumenge kibazo tagisubize ikihe kimbwire neza Kaluba kimbwire ngisubiremo agisubize neza kuri Kivu Times twebwe turizera ko abantu bose bagomba kugira ijambo bavuga yego Kaluba kimbwire neza ukuntu utamwumvise noneho yongera asubiremo wamubajije ngo se ni ikihe cyizere iwe afite kuri ya dialogue hariya aja mu mateka kwa za gisizo za gasuma yes Rumenge subiza gatoya uko Kaluba avuze subiza gatoya nikiye cyizere mu magambo abiri yes niki waba witeze muri iyi nama intercommunautaire iteganyijwe muri ino yinga Kinshasa bwana Rumenge ale mfite icyizere kuri leta ifite izo nshingano kandi igomba kubikora nicyo cyizere mfite kugeza ku munota wa nyuma kugeza kuri gute nyuma yanjye leta niyo ntegereje ariko kuri Piero nta cyizere mufitiye eske niki nakitubwira nakibajije kuva kare icyo ni ikibazo nabajije kuva kare Piero tubwire ikihe cyizere uhavanyije tubwire icyizere niwe ugomba kuduha icyizere leta ni wowe leta ni jewe leta ni iki leta ni twese leta perezida Tshisekedi arahari yahamagaje inama na guverinoma irahari na minisitiri azahari azabakira bose ariko icyizere ufite niki ukipereze no ariko wewe wavuze ikihe ale Kaluba arashaka ko ugira icyo uvuga nawe
ni ikihe cyizere wowe uvuga ku kibazo twakubajije gisubizo cyangwa utubwire ngo simfite igisubizo wewe ni ikihe cyizere ufite ciyi inama intercommunautaire igiye kuba nakubwiye umva bwana munyamakuru nakubwiye ko icyizere ngifite leta yacu ni leta ifite imbaraga kandi ikomeye kandi ifite kuzaduha amahoro nicyo perezida ashaka perezida arabivuga ashaka ko amahoro aba muri leste arashaka ko amahoro abaho nicyo dutegereje noneho nicyo cyizere kuba ari we wahamagaje iyi nama mfite icyizere ko hazavamo ikintu ariko rero ni iyo nama igiyemo nta kibazo uwaje iyo yose uwo ari we wese yayijamo noneho reka Piero niwe kuri tere aragiye ari mu nzira natange ari mu nzira urakoze cyane urakoze cyane bwana Ale yego reka wenda warangirije aho ngaho reka turebe wenda mbere yuko ndabona dusigaje iminota ine ngaho kongeraho vuba kugira ngo yes kongeraho Kaluba nawe avuge hariho abagabo benshi bashobora kuganira barahari mu bafurero mu babembe mu banyamurenge mu bavira barahari mu babuyu mu babwari barahari benshi cyane bafite ibitekerezo byinshi leta ni byiza cyane leta yafite icyizere cyane byakunze ariko abantu nk'abariya ba extremiste kohereza Piero Kaluba ni extremiste cyane ariko uramwita extremiste mu gihe umuryango wiwe banyintu wamwizeye nk'umuntu ushobora kugenda agakora cohabitation pacifique hariya Kinshasa nizo nagiye kubwira baramwizeye ariko sinzi tubizi bwana Rumenge tubizi wenda dutegereze irangire turebe ko ba Kaluba bazitwara Kaluba hitufata ijambo aho ngaho wabyumvise ko mugenzi wawe ntabwo akwizeye nk'umuntu ushobora kugira uzazana amahoro ntabwo ufite cohabitation pacifique ntabwo witabira biganiro wenda by'amahoro ntabwo ushikiye umugambi w'amahoro nyamara uri mu nzira uri Goma kuragenda usigaje gusa intambwe yo kurira indege uri iboti wagiye usigaje gahunda yo kurira indege ugenda bwana Kaluba wumvise ibyo mugenzi wawe yavuze byose ndagira ngo wenda nko mu minota nk'itatu wenda no guhereza ugira ikintu uvuga muzo Rumenge yavuze kuko iwe avuga abona ko nta musaruro ufite urakoze muhesha w'ijambo ariko nuko nyatangiye ntangira Rumenge akaguma kantega agafata ijambo akanyaga ijambo ngavuga Kaluba ndabona kuri radiyo ahubwo bambwiye ko dusigaranye umunota umwe bangutsa Kaluba bangutsa nyabuna ndarangiza ntaravuga amajambo yose ngaho vuga ijambo rimwe basi vuga ijambo rimwe mbere ko ndabona Rumenge avuga n'ikintu ntabwo nyiko bitari bigiye gushira atarashita ku rwego yiwe naho kungukira mu ubwoko bwanjye bwemeye cya kabiri agendiriya umutekano kuko yanabivuze kandi yagumye kwitega yikontrediza wenyine yari yavuze ko leta niyo cyizere cya mbere dufite kubera ko yatubwiye ngo kuri ibyo dukora tuzotunanira izo bikora hako Rumenge ntabwo ahubwo ntabwo rihari irihari nimba Piero di extremiste urambeshe 10 seconds nimba ndi extremiste nitujiriya Kinshasa
mu makoro je nishaka nyange ko je ndasinye akoro tuvuga n'ibindi jewe leta nije iyo kitanyasha jewe extremiste voilà pourquoi iwe avant d'extremiste nimba di extremiste ese iwe zirambunda abahungu abanyamurenge baguze bafite nije waziguze imbunda bayakutumba bafite n'abandi nije waziguze navuze ngongera gasikwa aho gasikwa bari mwibwire gitiko batashidase bafate nje gufungwa nimba babonye ko ariko jewe icyo rumenga nziza yuko namumerinda ubukuri kwiyo kose nyama musesengura mushira hanze n'ukora kugarira urabona ko ibintu byazamutikanye byo kumutikana ariko twese leta niwe muvyeyi mukuru none ga bana b'urumenge niba buzawe wari urimo rero duhagarike twese dufata umwanzuro aho je ndarangiza n'ikibazo mubaza rumenge ese wowe rumenge wari mu dialogue ni iyihe recommandation yawe watanze yes no aho ngaho ico kibazo ndagishikiye cyane Kaluba ico kibazo ndagishikiye cyane ngaho ndarangiza nga rumenge subiza vuba dusoze please recommandation y'iki harya no wewe wari muri dialogue bushize ni iyihe recommandation watanze ni ibihe bitekerezo byawe byari bimeze gute muri nuza dialogue ya 2019 okay urakoze cyane bwana munyamakuru urakoze cyane Piero reka mabwire dialogue iyo twarimu icyo dukeneye niki nuko turasaba ke autorité de l'État ihaba kandi ikore inshingano zayo no muri izo nshingano zayo harimo ibintu zangiritse cyane harimo ibintu zangiritse cyane ngo kureba umubano w'abantu batuye hari yes mwebwe wewe wasokuru bawe n'abasokuru bakaluba ukuntu mwari muturanye ukuntu mwagabiranaga kuvuga ngo birapfuye zarangiritse cyane tubasaba ko l'autorité de l'État iza ikabietablir hakabaho autorité de l'État kugira ngo irebere nyine ukuntu abantu bagomba kubanaho mu mahoro ibyo ngibyo twarabisabye in general no icyakabiri hari ibyo twasabye ko abanyamurenge jenoside bahaye kudukorera abari abaturanyi bacu icyo barashaka kutwirukana ngo mu gihugu ngo ni icyabo kandi hariya ariko namwe ni icyanyu nitwe twayigezemo mbere iriya misozi miremire yega mukinganje reka ibyo tuzobikomeza nyuma ibyo tuzobiganira nyuma ale ibyo tuzobiganira nyuma wenda bakaluba bavuye mu nama ijambo inganji ntabwo ari igipfurero ntabwo ari kibembe uranumva ndakumva neza ale no hariya niho twageze kare kuva kera nta n'umwe uzahatuvana nta n'umwe donc il faut que twebwe icyo dushaka ni leta la présence de l'État leta igaragare iboneke tuyibone cyane ikishyira amategeko ihane umupfurero umubembe umunyindu umunyamurenge ukoze amakosa imuhane yes sinzi ikindi Kaluba ashaka Kaluba we icyo ashaka ni ukuvuga ngo birukane Banyarwanda oya ariko ntaho yabivuze sinzi niba wenda mwaravuganye mu minsi yashize kuri Kivu Times ntaho yabivuze ariko ureka tumukurikire tuzarebe nimba atari cyo tuzavuga hariya muri Kalubariano bwana ale Kaluba reka nguhereze umunota umwe cyangwa amasegonda 3 wari ufite kuvuga bwana ale reka duhereze warangije reka ndabahereza iminota musezeraneho bwana Kaluba amasegonda 30 ibyo bintu agushinja waba uzemera bwana Kaluba
ndagushimiye bwana munyamakuru kandi nawe ndagushimiye nubwo avuga Rumenge ale zikomeye cyane cyangushije Rumenge aracyari Rumenge twaragira ngo aratisa azica kandi isoko wawe yishe imbogo ikisizwe aho ijambo rihari yavuga mubanze murebe ibyo turamukorera ibyo turamukorera kibizo ya dialogue muri 2019 oui bien sûr hariya ibyo tugiye gukora hariya keretse leta igitererane Tanzania kandi yo turabishira imbere no mubyeyi wanyu yanayipanze ndetse abantu baba bapfanye gutya ngo bamarane bamara ibintu bishire abantu yari kabira ariko undi Rumenge wega aho hari mu Rwanda ahantu heza ariko Kaluba mu Rwanda ntago ari heza kurusha muri Kongo iwabo ni kumugeti yaguye iwabo ni kumugeti ntagari iwabo ntagari mu Rwanda iwabo ni kumugeti hari yarahunze nawe yagiye hanze y'igihugu ni diaspora ntabwo yahunze yarahunze ngo gute Kaluba sinzi ukuntu waruvuze yahunze yarahunze ntabwo yahunze yarabunze komeza ubone yambwiye ngo twashobora kuri prompt ya nabyumvise gukora byose tuvuga twananiwe kikanye inyuma ariko onike padase abala muziki wowe urinde tugende dushike kandi turaha benshi administrateur bose n'abategetsi bose bamwe bazakoma turukumwe twese abandi bashaka kuri tuze kwirinde anani pourquoi je bahariya nimba byo Karuba nzayanga nimba nangiya decision bwira yiwe amenye ko ntari extremist avuga ngo avuge karoti ari wo mutu wabo bamanitse yaguma tukabantu karoti yakazi maze zo muri plane yose akabizi ko arafukuza ngo karoti ngo niyo muzima ngo perone extremist yewe iyo uvuze ibintu bitari mu mbiri yagupinga kuvugirizwa mbona biri mu logique naho umenye yawe anemo iwe amenye ko biri muri processus muri processus de dialogue quelque part perdre qui amène à la paix mukamu tuja muri voie normale juste milieu niyo bita ngo ni position usediriwe wanya gasediri amadisipuri yarafite kaga yamukomeye kugira ngo mushike kuri objectif principal après vous signez et vous donnez à l'état c'est à l'état qui est exécuté amangaje akabaho na suivi kizohaba kugira ngo turere nimba ukano wagaruka ariko ubwo yavuze ngo Karuba nubwo ngo ni waje kuyisambura ese nije gisegetiwe yamagaye nkuko rero bakunzi ba Kivu Times Radio nababwiraga tukaba turi ku mpera z'ikiganiro zacu ndetse tunabashimira mwebwe mwese mwabashije kudutegera ndetse no kudukurikirana mu kiganiro cacu cuno munsi
tukaba rero dushimiye abantu bose babashije kudukurikirana ndetse n'ababashije guhamagara muri studio. Hari abantu bari muri Europe badukurikirana bahamagara kugira ngo babashe kuba mu kiganiro cyacu. Tukaba tubashimiye cyane ndetse tunabashimira kubzo mwakoze zose, tunabaha ikaze cyane mu biganiro zacu za buri munsi. Tukaba rero nshuti bakuzi ba Kivu Times Radio arahanga turangije ikiganiro cyacu. Reka tugereze ko Kivu Times ubwo izabiri hariya ndetse yamaze no gutumirwa wenda izabasha kudukurikiranira ibiganiro byacu za buri munsi, aho bagenzi bacu bazaba bari hariya nyine baturebera uburyo inama intercommunautaire iri kugenda. Intercommunautaire nako ku buryo dutekereza ko Perezida Tshisekedi uyu nguyu ariwo mwanya wiwe wo kugira ico yokora kugira ngo ibintu byose bigende neza, abaturage muri Sud Kivu babashe kubana mu mahoro ndetse no kuba bo kwabita bakaganira bakasabana nkuko byahoze biriho. Reka jewe ndabashimire rero ndi Freddy Salusi, nkaba rero shimiye buri muntu wese wakurikiranye ikiganiro cyacu ndetse tunashimira ko leta ya Kongo yabasha kutwizera ikaba yadutumiye hariya muri Sud Kivu mu binyamakuru zose muri Sud Kivu bakaba badutumiye kugira ngo tuzaje guhagararira abaturage bo muri Sud Kivu, dore ko basanzwe bazi ko dusanzwe dukorera abaturage bahariye. Jewe rero ndi Freddy Salusi muri Texas, ariko studio yacu ikaba iri hano muri Sud Kivu. Kaba rero gushimiye cyane wewe wabashe kudukurikirana online kuri Facebook ndetse no kuri YouTube. Kaba gushimiye cyane, wakoze cyane nakagaruka. Merci beaucoup kuri mwese badukurikiranye, urakoze cyane.